Rojbaş Kuşku Birahim Delal, Rojbaş Kek Memo, Mehmet Gültekin Xiratiye. Emi îro weke saeteke bi wera behsa gelek tiştan bikin piranî jî dereqa kesên nav û deng ku ji bazî de ne û Kek Memo jî bi xwe ji bazî de ye. Ji welatê Ahmedê Xanî û kesên nav û deng yên dinê ku em ê ji berê ve behsa wan bikin. Bazîdî ji mala bazîdiya gelek kesên nav û deng derketine wek Mele Mehmûd Bazîdî û hinekên dinê û xuyaya xûna Ahmedê Xanî û Mele Mehmûd Bazîdî di xûna Kek Memo de jî heye. Lema gelek tij derbasî wî jî bûye. Em hêvîdarin ku ew ê hinek behsa tiştê wisa jî bike ku heya niha nehatine çapkirin û nehatine weşandin û nehatine gotin ji ber ku pir lêkorînelekî ciddî ye Kek Memo. Kek Memo tu dîsa bi xêr hatî. Bînerên me jî hemû bi xêr hatine. Em dixwazin pêşî behsa herêma Araratê bikî tevayî, yanî serhedê giştî û dûra em ê derbasî bazî de bin. Yani ser mesela herêma Araratê çend gotina bêje û dûra wê ya tu zanî tu bi bazî de ve didîgirêdan kerem ke. Berê Kek Timur nîşana vê herêmê her du çiyayên Araratê ne. Belê. û ev her du çiya derbarê van her du çiyan da tarîxa kevnare ez dibêjim. Vê demê çend nav ji me re mane, navek ji wan Dambate nêzîkî bajarê Makûyê îro ye. û navek ji wan em îro dibêjin Bazîd vê demê jêra gotine Bazenya. Navê êrîvana îro vê demê weke Îrvan hatiye binavkirin. û çend ciyên mayîn. Gelek medeniyet çi li wir hebûne weke dewleta Medan ev beşek para Bakur ê dewleta Medan bû. Beriya ya dewleta Urartiyan hebû û gelek zanyar dibêjin ev nav jî navê Araratê biha ji peyva Urartiya tê. Urartu jî hevgirêdaneke eşîrên wê herêmê bû yanî weke navên Van bajarê Wanê û çend sed kilometre dora du sed kilometre sê kilometre ber bi Başû û ber bi Bakur û Rojhilat û Rojava dewletek ava kiribûn van eşîrana bi hevgirtî û navê dewleta wan jî Naîrî an jî hinek dibêjin Xaldî û dîroksan bi Franî jî dibêjin Urartu. Ev peyva Xaldî piştra kitêba Kisenekon da jî derbas dibe. Dema ku 10,000 leşkerên hilbijartî ji aliyê birayê Qiralê Farsan ve hildidin dibin ku dijî birayê wê qiral şer bike û paş da vedigerin nava Kurdistanê da derbas dibin ku xwe bigînin Behra Reş. Nava herêma Kardukan dike û aliyê Bakur re jî dibêje ciyê Xaldiyan. Tu baş zanî Kek Timur ev pirtûkek Pêter Verş heye û navê pirtûkê biha weke dibêje Kurd û pêşiyên wan ên Xaldî. Weke pêşiyên wan dihesibin. Belê. Ev ê demê wergeranîbûn Almanî ev peyva pêşiyên wan jê derxistibin hevî wergerandibe. Yani ev li ser Kurdan kêm zêde hatine hesin hatin. û heta demekî jî Ermeniyan pir caran digotin pêşiyên me Urartûn lêberê piştre xuya bû ku ev dema hilweşîna dewleta Urartiyan kêm zêde wan demana Ermeniya hatine vê herêmê
لی وقتی دولت مدام دا ارمنی هبون و پشترا ناوکی دیروکسانکی ارمنی و بتجی عیانه موزس فون خورن جسد سال پینجانه بله بله دیروک ارمنستان یه اوجی قالبان تشتان که قال دولت مدام که و حتی جاین عراراتی بندستی دولت مدام دا بو و هریما که من حقلا بکن بازی چی پارک جوی هریما عراراتی و دیرو که داد بینن به پرانی و که هریما که خاصه جخا بری دولت پرانی جه هریما خاصه پیک دهاتن اوجی به همو هیامین دیرو که دا و که هریما که خاصه هم کرتی یعنی ها دومان دیه سال چهارمدا قیدک هست که بیزانسی ارتش بیزانسی چه لسر بخواسته بچه سر قراردی ارمنیان و تی چه ارزرم درباز به و لور دبیجه از هریم بازی در باسنه باشتره لور کرد هن اونا زیرک بلکی دیجی مدر کرد ریا خبو گورن جیکدم بچن عالی ایرانی یعنی پشترا جبو اسلامیزه کردن هریمی ارتشین عربانتین هریمی سال هفتاندا و پشترا دزانن مالبات صلاح الدین ایوبی دولت شدادیان در آباد کردن ایشی دورا 100 سالی آجود و پشتراجی کومین کوم دیویژن سلچوکینن آنجی ایرو بپران دیویژن ترک بون اوانا پیدا پیست سالا یانزدان پیوا دست بید کن دنوان هریمانا و کافکاسیا باشور یعنی ارمنستان ایروین و آذربایجان ایروین دا اجمارا کرده گلک پرت بو عشین کردن پر هبون و حتی بیا 105 دوست سالی جی یک سه ملتین هری خورد لیوی هری میبون ارمنی هبون کرد هبون آذری هبون آذربایجان ایروین لیبلی پشتی به دست بکا 1800 کرد هر چون به هرمی هاتن خوش برکرن در به ایرانی در به ولایت عثمانیان پشترا عکس بیاجی چهره میوارن روزی بله دماکو عثمانیان دست آویت روی هرمی اوجی بشر دژی شاه ایرانی شاه اسماعیل چی بو 1514 و دمی جرا پیشین هرمامه و عثمانیان هفته ناسکن و جوی پیوا بو هرمه که گیدای دولت عثمانیا لبری جار ناج دست دولت عثمانیا دست کرد و کتن حکم دولت ایرانی یعنی ایرانی بود گیدای بوس دولت صافویه به پشت 1578 شونده عشیر جهرما سیلوانی عشیر زیلان و بنمال عشیر زیلان وقت بسیان وناتین هرما بازی دلور جوار دن و جوی پیواشی حتی نحلو شاندن میرکتیا بازی دی او مالبات سرویریا دی هرما محاست کرتاسی روشا هرمی یکی که من یعنی پس که من نه تو زانی ارمنی لجای آرارات را نبیشن آرارات او دوین ماسیس بله یعنی چرا آرارات دشته را دویشن دشت آراراتی نه مثلا وقت گو کرد دمن گلک زودا یعنی چند صد ساله زودا لوی هرمی مانه یعنی پر نورماله که مناقشه دناف ارمنیا و کردا داجی چه ببه که او اردمه یک بیجه اردمه یدم بیجه اردمه لی مناقشه نکاره به ملت در را چه بنه مثلا به عرب را به ترکان را اولا نکارن سر وی هرمه یعنی تشتکی که آوانه حرم آوانه بیجن یعنی نه ها بدی آوای راستی داشی هر دو ملت برید دا واقعا داوید گفت چقدر برنگ
پشتی هلوشینا دولت وراتیان دما کو ارمنیشی کوچبر بون هاتن و هرمی حتی نیوریا 100 سالان به هفرا جیان بله سرکه هرمی هم لعالی هرما کو ایرو ناوی ارمنستانه هم جل عالی عثمانیان یعنی عالی هرما بازدی هرما ماکوی وان درنداجی ارمنی هبون جنجنا ev jeyden zedetir bu dinajı bejwake bazı diye Kurd jwan zedetir bu. Le mtxas ser mesela gotena masis daqet bihist ek gotena masis gotena ke Kurdiye yani tedi ser ve herdem spidemine berfe seri çay araratı yani masis tedi sis bu kurmancı gelek جیا وک سپید تینا کارانینه مثلا دبی میاسیس یعنی برفاسیس جی دبیجن نه یعنی نابیجن سپی یعنی احتمال هیا که او گوتن بخواه کردی بیجی یعنی تی بیرامن که او چقاسی نزیکی تیه ده هلا اوه دازانی چند کیلومتر دوری ویا او قاس کیلومتر جی دوری میا جی هلا ارمنستانه با تبيرامن ما چند گنده ما هنا ما بر حدودن يعني ما لفر دافع دخست لعاليه والرقاص يعني الرقاصين يعني ما هفدر خبر داشي تدي هنا دهاتن بازي خاد چرانده يعني بازي آغي خاد چرانده يعني مخواست يعني حتى هناك تشتي مشترك جي اس هاتم بازی دزانی او اینسیتا پاریس او کومکا ما هيا ما ويدري چند روزا کار کرد يعني ایریوان و گنده ما بازی خویا دکن و ام بیجن او تشتي مشترك جي مثلا زردله وندوين مش او زردله للدنيا دبيجن يا ارمنستان نافو دنگ زردله ايوان لعين زردله لبازي دي مخور يعني تيوي ماني كو چند كيلومتر ناف برا مدى هبجي لتشتاقي دنيجي زاني نا مثلا او ارمني كو دهاتن ارمنستان تدي دستور دان سالا 47 دا كود كارن وگرن ولاتي خوا كي دهات كردي زانبو هناك جوان ارمني جي نظام بون يعني تاني كردي زانبون يعني ما جوانا فهم كر هرم پرانی کردن ودنی نه مثلا کرد باکورجی کرد عالیه و 100 کس هاتن عالیه ما یکی به ارمنی بزن بیا تونه بود یعنی ناجی تونه یعنی مت کسی که سن ناز نکرد این اصلا اوا تما کردنه بس آرانات کرد یعنی اگر تشتی که تا گوتن سر و مسئله هست بیجه کرم که نه yani bu kurtası karım veya serdazede bakım kendi nivîskarên Ermenîjî, Fransızcî, weke Thomas Bois, evan nivîsandine zimanê Kurdî berê di nav Ermeniya de ji gerek belav bûyî bû û wan stranên xayê olî di zimanê xa stran vê wakî de stranên destan, evînî, mêrxasî jî bi Kurdî distran yani. یا کک محمد که نا هنکیم نا ام باسا بازی دی بکن یعنی بازی دا کرده زانی یعنی تو هنک اثبات بینش بو گلمه که بازی تمامی به روح خواه به ارگانیزم خواه به بدن خواه کردیه او باسا وی کلهه بکه ایسحاق پاشا دو بیشن هنک جی ناوکی دنی داتینن نزانم دو ناوی وانانه یعنی تو ویا هنکی جمر رونی بکی جبو بینرین ما جبو مجی که کمو دماغو تبقى شوی هرمی تزانی دماغو مرو بر به کلا صفحشا تشه کو گلک بر چاوه بری پیشین بر چاوه که و لعالیر چپی زناری که پر مزن هست و لبروی زناری هم سور هست یعنی دیوارک هست و که کلای بری یا کک محمد دیان قصور من را هجا حواله ما ردکتور ما دبیجه آن هنه که بلند خبرده آن میکروفون نزیکی دوی خاکه اوسا گیلک باشه یعنی قصور من کلم که بردوام که
لور عالیه چپ زناره کی گلک درش و بلند هیر بروی زناری جی سور هیه یعنی او در بری باجارک بو و گلا بو و قصر بری جی لبن و زناری بو او سورین لور هن آوائین لور جدم ورارتیا مانه لی پشت راجی حتنه بکار آنین yani set salên em bêjin 15 16 17 hetani nîvê set sala heyjdan jî yani 1767 jî ew kela seraya berê dihat xebitandin yani li wir diman û vêya jî bibêjim Ehmedê Xanî duê serayê da eger katibî kiribe weke tê gotin دوی سرای دا کاتبی کردیه یعنی نه سرای ایساق پاشا دا جبر کو سرای ایساق پاشا همه هفته سال پشت احمد خانی هاتیه آوا کرن گلک چاپیان دا گلک لیکولین دا آوا کی شاش تی زمان یعنی چاوا وک احمد خانی سرای ایساق پاشا دا کاتبی کردیه لور مایه evne rastı saray beriye ya ku benya gela İshak Paşa hebu û çend zanyarên Awropî weke yekî ji Fransayê çûbûr û dema wî da ew seraya berê hîn hebû evî çend gravürên wê serayê jî çêkiriye weke îja ez nexwarim seraya İshak Paşa ew min gavê digot 1577 şun da ji herêma Silvanê yani farqînê eşîrên cuda yên Kurd tên herêmê eşîra Beskî ji Konfederasyona Zîlan ev tên wê herêmê û hukumdariya wê herêmê ew dikin bin destê xwe rêberê wan wê demê yekî bi navê Şahswar bûye Şahswar îca piştî wî ye bi 300 salî ew ra hukumdariyê dikin İshak Paşa bixa bavê wî ya destpêka sed sala heyjdan yani 1720 hetanî 1767 hukumdarê wê herêmê bû wê demê jî ev gela İshak Paşa ev seraya İshak Paşa tune de piştî ku ew dimire birayê İshak Paşa dibe servir çend sala 6 sala şin da jî İshak Paşa bixa dibe servir 1771 da dema wî da avabûna vê İshak Paşa seraya İshak Paşa dest pê dike û dora 15-20 salan da jo ez vêya ji ku derdixim neviyê İshak Paşa navê wî Behlûl Paşa ye Behlûl Paşa bi gelek zanyarên Awropayê ra gelek gerokên Awropayê ra axivî û wana jî ji zarê wî ji zimanê wî nivîsandine ku dema galkê wî da İshak Paşa da dest pê kiriye û dora 15-20 sala ajotiye avakirina wî avakirina serayê îca piştî 1930 li Tirkiye di zanîngeha da dest pê kirin hemû herêmên dest bavêjin hemû herêmên Kurdistanê û Tirkbûna wan îspat bikin û derxin pêş ji bo herêma me jî gotine ew İshak Paşa ji Çildirê herêma Çildirê hatiye vir li wir eva seraya ava kiriye û tenê ew gotine bê îspat û bê belge lê ji gelek belgeyên Osmanlî bixa û bi ser da ji gelek pirtûkên Awropayan rojnameyên Awropayan yên ku wê demê çûne vir wan ra axivîne ev pir eşkere û wê demê ev İshak Paşa kurê Mahmud Paşa bû û navê kurê wî ku bavê Behlûl Paşa navê kurê wî jî Mahmud Paşa ji ber wî jî ji bavê İshak Paşa dibêjin Mahmud Paşayê mezin evet nav malbatê da û ev İshak Paşayê li Çildirê jî İshak Paşayê hewiye tenê salekî li wir wezîrtî kiriye yani rêveberiya herêma
çıldır kiriye u aynı vakti da merv nivîsên Devleta Osmanlı hem Safaşay bazı yaralı dibine hem ki bir çıldır yaralı dibine yani bir kesin Cuda'nın o an yani hastaya bu ve ya ve tevgeri ve herime şu vakti herime kettir بدن یا که ما یعنی پرسکه من سروی کلا یعنی کلا تدید نشانه و یکی کملت ورا عقلمند بوده دا کلا که اوسا کرنره شکریه اوسا بنابو دنگ شکریه تیوی مانه گله کسین که بوی کلا هوا گریدای بونه کار کرنه هبونه و هموجی بازی ده در کدنه حیا من بیهیستیه که وقتی لزوزانا جلگدوشا شیر داد شیر خواب به لوله دشاندنه کله او راسته تشتکی زهیه او راسته یعنی چه تکنیکه که خورد بویه که جای زوزان کردستان به لوله یان شیر هاتنه گیاندنه یعنی آینه گیاندنه نوی کله حالا کرم که هنه کی سروی مسئله مرا شروع وقت جناب تبخاجی دور دید ev saray ev kelal ser hapeki avabiye u pişta hajı tisat te çiyaki ev çiyayı ku feza sarayı lor çiye ku şir dotene u şir jör be bori çiye dere sarayı evci nahajı kuyaya ez yani çend sala ne dikeli beri çend daha çuna evde diye zede durjinine o yani çıkırne mi anine ve nezike pezanine ve nezike lordotna ucurji şir hareketçi nava geli andere geli daji kanyen juda henin rahhev o juanji kuyatlar kuyek bu abeli evidenci kuyaya bu şir bu dikeli da ve sarayda vakavun zanın bu germkana saray gelek kaspeşin dünyada cara yekemin döver ev kalorifer sistema kalorifer germker bale bale vusay ver çava nahaji boryen ve kiyen ve nahaji kuyanın o sistema gelek balkeşe bu mimaran bale gelek alser veya habat çekirin o veşamda. Ya kek Mehmet min bihis yekun naha tuzani ba me gelek kes ji hapsê re dibên kela. Paşê ez pê hesya me gotin çawa çêbê ji ber ku di kela hada xwe heps jî hebe ne heps. Yani lema aliyê me hinek kes kesê ku bêjin ketiye hepsê yan zindanê yani dibêjin ketiye kelê lê kela bi xwe kele he yani. Dema ku mirov ji dergeha pêşîn keve hundir ev hewşa pêşîn ciyekî gelek pire aliyê rastê deriyek heye û ev derî diçe bin erdê li wir eger baş tê bîra min yan 5 odenin yan 6 ode bûn ev zindan bûn yani odê zindanê bûn û aliyê çepê jî ciyê leşkeran bû û ev jî du qat bele sê qat bûn ev jî vedem bûn û dora hezar û ji qeydekî zanim hezar û heysid û bîst û nehan sî ev şerê Osmanlî û Rusan vê demê qala wê tê kirin ku 2000 eskerê mîr hebûne 2000 eskerên ku profesyonel yani di serayê de diman hebûn û ji sê beşan pêktî ev hewşa pêşîn piştra ciyê ku vê devrê digotin ciyê selamdayînê ciyê Silavkirinê yani. Silavkirinê mêvanan ev hewş û ev jî aliyê rastê ji gelek ciyan pêktî ji odayên rûniştinê pêktî ji Asa dengê te gelek xweş e dengê te xweş kerem
Pirtûkxaneyekî ki pêk tê ihtimal vedemê ev der ev cî ku rafên pirtûkan henin li wir dibistanek an jî medreseyek hebû vê wextê piştre alîkî wî mizgeftek e û piştre beşa siya jî yani herêma wî bûye yê malbata serwêr bûye desthilatdar û ev jî helbet ji weke ez zanim ji 36 odeyan pêk dihat tenê ev herê. Ya kek Mehmet vira camereki nivîse namasî namdar Çamlıbel yani me jî zanî bu jî zanim tu jî zanî divê ew kela Behlûl Paşa jî dibêjin jê re yani ew ji ku hatiye yani dikarî servê jî şirovekî em ji kek namasî gelek spas ji wî re ku ev pirsişand me re ji xwe di serê me de hebû em vê pirsbûn kerem Silavê xwe jê re dişînim gelek spas dikim ji bo vê pirsê yani ew bi xwe jî bazî de ye ne? ew xwe jî bazî tê ji Belê kerem malbata malbata Çamlıbel ya Çamlıbel ya Ahmet Çamlıbel dostekî me dengbêjê me nav û deng jî li Êrîvanê Seyadê ew Şamer jî apê namdarî heqe yani ewana birê hevin giş Ahmet û Çamlıbel wana yani kerem ke erê ez bi Kurtasî bêjim 1798 da yani 2 sal beriya 1800 ye İshak Paşa demire dewsa wî kurê wî Mahmud Paşa 8 salan şinda yani 1806 da ev jî dimire û kurê wî navê kurê wî İshak Paşa ye navê kurê Behlûl Paşa ye lê Behlûl Paşa pir ciwan bûye ji ber wê jî birayê Mahmud Paşa ev ji kurê İshak Paşa navê İbrahîm Paşa ev hetanî wê demê yani şeş dora 10-12 sala ev dibe serwêr piştra ev Behlûl Paşa heqê xwe dixwaze dibêje yani heqê min bû ez pir biçûk bûm apê min ev der hilda destê xwe lê niha dora min e û ev derbasî serwêriya bazî dibe ev dibe dema Behlûl Paşa ji 1817 dest pê dike hetanî sala pêncî ev ji ber wê jî demeke gelek dirêj e ji ber wê jî li herêmê hetanî beriya heftê heştê salî jî navê İshak Paşa nedat zanîn navê Behlûl Paşa dat zanîn ji ber ku paşayê dawî ew bû û dema wî jî dirêj bû û piştî ku ev kitabeyên yani nivîsên nava serayê de hatin xandin û ji wir eşkere bû ku İshak Paşa daye avakirinê yani çi dixwazim bêjim İshak Paşa kalkê Behlûl Paşayê heqe kalkê wî ye navê bavê wî Mahmud Paşa ye yani Mahmud Paşa kurê İshak Paşa kurê Mahmud Paşa jî Behlûl Paşa ye tiştekî ku nayê zanîn ez vêya jî li vir eşkere bikim hûn dizanin di mesela çarçova Abdalê Zeynîkê de Sürmelî Mehmet Paşa yekî gelek navdeng e ev jî mîrek gela Elaşkirî ev Sürmelî Mehmet Paşa jî kurê wî Behlûl Paşayî ye ev jî kurê wî ye erê gelek çavkanî henin ez ji wan dizanim ev jî wê demê wisa bû mîrê ku li bazî dîbû Elaşkir girêdayî wir bû Diyadîn girêdayî wir bû Patnos ev aliyê Çaldıranê ku berê digotin Bazî daxa ev der girêdayî bazî dîbû hetanî Cemê Erez aliyê îdira îroyîn û hetanî Makoyê carna Mako tevlê bû carna İran yani Rojhilat alî Rojhilat niha îro dibêjin Qelenî ev herêm jî wê demê weke avacix tev di bazî dîbû herêma Milazgirê dem bi dem girêdayî bazî dîbûye herêma Xinis û Tekman ev her du jî hetanî mirina İshak Paşa jî girêdayî bazî dîbûn yani ev herêm ji erdê wîlayeta îro ku dibêjin Agirî ji wê gelekî mezintir bûye navê bajarê bazî
قلنیه تگو کلامک ناو دنگ سرا قلنیه یعنی پیرکی گنده مدسره بله مامه خودو او کلامویه گل خوشه ام جوی ناو قلنیه مبیسیه ایجا که محمد پرسه که منه دنی نه مثلا گلک هرمان گلک جیان تشتی ها تاریخی هبونه لی هنک هرمان وندا بونه زانی پیهاتی وان او کار بردوام نکرنه یعنی کسین کاری کالو باوی خال لیکولیم بکن زیده تو نبونه لیکیف آمده کش بازی ده گلک کس هنک دو کالو باوی خال چنزانی یه وک احمد خانی ملا محمود بایزیدی مثلا حوال کی مه امید تناس کی امید دمیرهان امید مصطفی جده بشن جیرا حیران اوا وک انسیکلوپدیه که یعنی به زمانه که خبر دادم مرید بشه اف زمان تن دما احمد خانی ده ها پاقش هاتیه خبر دن یعنی رشو زیلان جیجی آلیه ویدا هم بیشن مثلا یعنی از خوازم بیشم آفرم جواره که یعنی زرات تا وان جامعه نابودنگ ایروژی کاره وانا دردخن و بردوام دکن نا پرسامن اوه خیج آمد خانی و ملا محمود بایزیدی گله کسی نابودنگ با و هبونه بازیدیان مثلا جوه مالی یعنی حلبستوان بونه یعنی علمدار بونه تدکاری هنک باساوانجی بکی یعنی مثلا من بیست که یعنی چاپخانه کردی پیشن جی ملا محمود بایزیدی دانیه یعنی تشتکی هیه تیمور از یعنی بکرتاسیان درج نکم جسری دا سپیکم احمد خانی سال 1655 یکان هاتی دنیای لیبریا ویا لحکاری ما نه اوجی هنکی شاشت شروع کردن شما از ویژه سبب ویژه بیشم کردم که ملا محمود بازدی به تفکاریا به خبات این خاطر تفکاریا جواب نویسنده جبو احمد خانی نویسنده کج عشیره خانیانه و تایفای حقاریان یعنی تایفای حقاریان نه باجار حقاریانه نوع عشیره خانی دا بشکه بنمالد بجن یعنی قبیله یعنی عشیر و قبیله و نوع قبیله جی حقاریانه انگو ایرو لبانه جی عشیره خانی مالبات هنن کو اوج قرار بجن هم حقاریان يعني بيا ناخذ بجن مش باجاري حقارين مش قبيله حقارين اجا وك جنابته زانه نابرا باجاري واني و حقاري دا هرمك ميركتي كرده هبول ناوي محمودي بله كلا خوشابه نابن دوام بو مالباتا احمد خانی جوه هرمه هرما خوشابه هرما محمودیان بارکریه و سال 1509 دیان ام بیجن بینجی و چند سالان نزدیک 6 سالان بریا بوینا احمد خانی هاتن بازی لور جوار بونه داویا مموزینه دا احمد خانی دما قال كتابة خاطك دبجة بوتي محمودي وسليبي بان حرس بيوان بكارتينة دوردا يعني بمبستوي ببوتي دستانك جهري ما بوتانه مبستوي محمودي وعصلي بخا هرما محمودية وكما قلت جهري ما خوشابه بله سلیوی جی جبو بازی ده بیجه سلیوی گلک چابکانی جی هنن کو ده بیجه ملا محمود بازی بخارج ده بیجه ناوی دودیا یه هری میجی سلیوا بو عشیرین کو مقابل گوت زیلان و بسیان او هری ما سیلوانی هاتو بون و او ناو لبازی ده جی ده هات بکاران yani devrin beriden, sesalin beriden.
ev klaman da jî derbas be, klamên Avdalê Zenikê de jî derbas be, klama Xozandavê de jî derbas be peyva Silêvî. Çi dixwazim bibêjim, Ehmedê Xanî buha li wir hatiye dinê û li wir mezin bûye, li wir perwerde bûye. û piştî Ehmedê Xanî navên ku Mele Mahmûd neqil kiriye İsmailê Bazidî, yek jî Muratxanê Bazidî. Ev her du jî İsmail di dema Ehmedê Xanî da jiyaye, Muratxan jî piştî wan sed sala heyjdan da jiyaye. Hetanî dawiya sed sala heyjdan û dema ku Mele Mahmûd hatiye dunyayê. Hetanî wan demana. Yani hezar yani kitêbê wan hene berhemê wan yan belê helbestên wan henin. Kitêbek bi navê Gulîzar heye û helbestên Muratxan Bazidî jî beriya çendekî çend helbestînê di kovara Nûbarê de hatin weşandin. Êdî pey peyda dibin evana. Îca Mele Mahmûd Bazidî ev jî em ji ku wî nas dikin ji Alexander Jaba nas ya Auguste Jaba. Auguste Jaba nas dikin. Auguste Jaba bûye konsolosê Erzurumê û hevdû kirine ji ber ku Muzeya Asyayê ya Petersburgê ji Jaba û ji konsolosê Tewrêzê Xanîkov bû ez bawer dikim. Ji wî nimuneyên Kurdî hastiye ji ber ku li wir xortek bi navê Pêter Lerş xebatên baş li ser Kurda amade dike û pirtûkên xayê pêşîn jî amade kiriye û dixwaze berdewam bike li ser Kurdî û zanyariyên Kurdî berdewam bike ji ber wê jî materyal dixwazin ji Jaba. Vêya bêjim Mele Mahmûd û Jaba hevdû 1856 da nas dikin piştî şerê Osmanlî û Rûsan dema ku diqede. Wê demê li Erzurumê hevdû nas dikin. Mele Mahmûd jî ji Bazidê dema şer dest pê kiriye 54 da hatiye Erzurumê. Birayê wî di şerê de hatiye kuştinê û kurê wî nikaribe êdî weke berê bazirganiya xwe berdewam bike. Li Erzurumê mane lê belê 56 da xastiye êdî dîsa vegere Bazidê wê demê jî Jaba nas kiriye. Jaba jî gotiye ji Leningradê li Petersburgê numuneyan ji min dixwazin em bi hev re kar bikin û dest pêkirine bi hev re kar kirine. Weke ez zanim beriya wê ya destê Jaba da yani koleksiyoneke ji destnivîsên Kurdî yan jî ji berhevokên Kurdî tune bû. Ev bi Mele Mahmûd Bazidî dest pê dike. Îca vêya jî ez dixwazim ser dilê min e bînim ziman. Jaba 57 da 1857 da materyalên pêşîn dişîne Petersburgê û Pêter Lerş jî bana hildide tasnîf dike li ser wan xebat dike û maqaleyek jî li ser wan nivîsekî jî çap dike kovarekî de. Piştra destek yani destek ji numuneyên din tên şiyandin 4-5 me piştî vîya û divê numuneyê da diwan numuneyan da di nav wan da ev lîsteya şaîr û edîbên Kurdan henin. Mele Mahmûd behsa 8 şaîrên Kurd kiriye û Pêter Lerş evana jî li ser wan jî xebat kiriye û çap kiriye û ser wê ya bi serokatiya Profesor Dorn heyeta wan civiyaye û biryardanê ku ji van numuneyên ku Alexander Jaba dişîne pirtûkekî amade bikin û çap bikin. Vê karî jî dispêrin Pêter Lerş. Pêter Lerşî dest bi amadekariya wê dike. Lê belê tiştek bala Pêter Lerş dikişîne ev jî ev e Pêter Lerş dinêre ku evana hemû ji destê kesekî bi destê kesekî şexsekî hatine nivîsandin. Yani
neku jaba ji gelek mirovan berev kiriye li cemî xuya yek zanyar heye ev van amade dike didevî ev jî ya wergera wan dike bi Fransîzî ji me re dişîne û li ser vê Peter Leş ji Augusta jaba ra name dinivîse û dibêje ez yani bi avayî nabe ez lazim e bizanim ev kes kî ye کو او قصدش زانه ew qetiş zane û ew qetiş ew qas nimûne pêşkêş kiriye bi ser wî ya jaba çend tiştan namekî de dibise dibêje navê Mehmûd Bazidî û di rastî jî evî navê Bazidî bi kar anîye cem min çend nimûne hene destnivîsanê ku têda bixa nivîsandiye Bazidî Mehmûd Bazidî û dora şeş salî ye yani sala pêncî û heftan da gotiye şeş salî ye li ser xaye û qala mesela kuştina birayî wî di şerê Urus Osmaniyan da û kurê wî ya û hatiye Erzurumê xastiye vegere û hev di naskirine dest bi van xebatan kirine û tiştekî gelek mühim jî dibêje Mele Mehmûd gelek navdar e û dema serhildana Bedirxan Begê da yani 10 sal beriya wê ya beriya ku jaba vê dinivîse wê demê jî ketiye navbera Sultanê Osmaniya Mîranê Erzurumê û Mîrên Kurdan yani weke Bedirxan weke Nurullah Begê di nav wan da çiya hatiye nameyên wan biriyê wan ye dema ku Xan Mehmûd hatiye Erzurumê pêra weke şêwirmend geriyaye piştira min kovara Rojnama Kurdistanê Nêrî du maqale li ser vê ya hene ev jî vê ya tespît dikin îca belê evana zanyarên ku jaba dabûn Peter Leş evana pêşgotina xwe da nivîsandiye pêşgotina xwe da ji bo vê pirtûkê piştira min lêkolîn kir min Mele Mehmûd beriya wê wextê tespît kir ew jî çawa tu baş zanî ji lêkolînên cenabê xwe ji wergerên xwe tu baş zanî sala 1828 hetanî sî Rusan bi demê herêma Bazidê û herêma Qersê û Erzurumê dagirtibûn yani ketibûn vê herêmê بله او روسیا بو belê Rusya wê demê yekî misyonerekî ji Swîsrê bi navê Zaremba ev Zaremba rêwîtiyekî ber bi Bazidê dike li Kafkasya Başûr bûye çe Bazidê yani çiqas 27 sal beriya jaba beriya ku jaba Mele Mehmûd hev di nas bikin ev diçe li wir li Bazidê dema ku Rûs hîn li wir bûne bin destê Rûs peyda bûye li wir Mele Mehmûd nas dike û qala wî dike û pêra rabûya rûniştiye bi alîkariya wî çûye cem mîrên serok eşîrên Kurdan yên weke Zîlan eşîra Zîlan çûye cem wan nameyên wî hildaya bixara biriye û piştira ji wî ji Mele Mehmûd recek ya çend tiştan ji bo wan biqulbînin yani ji zimanekî wergerine zimanekî din û ev têkilî çî bûye min evana çend maqaleyan da nivîsandin û yek jî weke min got kovara Kurdistan da du cara maqaleyek nivîsek bi zimanê Osmanîye nivîsek jî bi Kurdî qala Mele Mehmûd tê kirin û yek jî ji ber ku wê kovarê da kovara Kurdistan da روزنامه کردستان یان کوبا Rojnama Kurdistan da ji ber ku dor da dibêje ev nameya Sultan ku Mela Efendî bixara biribû ev jî di pirtûka bi navê Muqaddîme dor da hat çapkirin ez li wê pirtûkê jî geriyam min ev name jî dît nameya ku Sultan Osmaniyan ji Bedirxan Begê re şandibû Mele Mehmûd biribû piştra jî min 5 belge di arşîva Osmaniyan da dîtin ev jî derheqa Mele Mehmûdan in û reşa wî aborî gelek xerab bûye dema java da jî xerab bûye min carekî ji cenabê te jî pirs kiribû çima java nekaribû zêde alîkariya finansî alîkariya
diravan bu بله mela que tecrübe bu ödemi yani perivancı ye Rusya jî بله yên zanîngehê jî derfetê wan jî gelek kêm bûn. Wê demê yekî bi navê Cafer Axa Demire maaşê wî hebûye û çend karmendên devletê ji hev re dinivîsin û dibêjin em rica bikin bila ev maaş bo Mela Mahmud Bey dayîn ji ber ku ev almekî navdar e û bi زانستیان به علم و جوله و نکاره دوباره خواب که مالباتوی گرانه صاروکی گلک سپاس تو زانی از خواستم پرسکی بکم که چه تیما ما هنکی دوره لی که گلی هاتا سر لما از خواستم پرسکم مثلا از ایرو اشته تشتکی تازه تشتکی مزم فیر بوم که آمده خانی نجه حکاری هاتیه عالیمه لی او حکاری ناوی یعنی قبیلویه یعنی خلق سازانه نا مثلا نمونه که او دنیجیه زانی لهره ماوه نزیکی آگری واندره پاتنوس ماتنوس تکو ورا انتابه زانی انتابه ازجاه بود ایجا گلک کس ده کتیبا ده جی شاش دکن به قاضی انتابه را ده نگریده زانی تو علاقه وی انتابه به انتابه ایرو یا قاضی انتابه را تنه نه یعنی گرکه وی شاشی نکن حوالک جیورا بیناوه پرسکی دده یعنی اجی سر پرساوی ما است خوازم وی پرسی جتا بکم نه مثلا وان سالا حرمک بناوه ازدیخان جی هبو نه وان در جنوه یعنی جیرا دگوتن ازدیخان یعنی تیوه مانه که ازدی پر بونه ورا گلک پر بون وان ست سالان da du civar dertketib pêş yani yên ku piranî têda Kurdên êzidî diman yek şu an em dibêjin sînega êzidiyan ama ku ji bazî dê derkevî ber bi bajarê Agrê birêkevî piştî ez bawer dora 10 kilometreyan dizvirê aliyê rastê rêk bira derdkeve û ev rê ber bi geliyekî diçe di nav wî geliyê de gelek fireye û çe rast her derê gund henin û hêdî bilind dibe ev der hetanî gola Masyan dora 30 kilometre 35 kilometre rê diçî û her diçe bilind dibe û carekî de jî goleke gelek mezin derkeve pêş hervan yani ji wê golê bigire hetanî bazî dê û ji beriya ku bigihînî bazî dê jî bizvirî ser milê çepê ku ber bi vira Arzeb heye gundê Arzeb ku ber bi em bêjin ber bi Rewanê biçî Arzeb heye piştra gundê niha îro naviya Taxilka heye gundên gelek mezin nevana û gundê Qereblaq heye evana hemû hetanî beriya sed û bîst salan hema piraniyê wan ez bawer dikim ji sedî heştê zêdetir Kurdên êzidî bû ev herêmek di çarçova herêma bazî dê de ev herêmek bû ku piranî êzidî bûn ya din jî îro dibêjin Çaldiran vê demê digotin Bazî Dağa ev jî dema ku mirov ji bazî dê birêkeve û bixwaze rêya li ser Bazî Dağa ango Çaldiran û piştra bajarê Bergirî tê îro dibêjin Muradiye biçe Wanê ya rêya Kurd ev jî ciyekî bilind e ev herêma Çaldiranê ango Bazî Dağa ev der jî piraniyên wan êzidî bûn ez ji bo vê derê jî sê tiştan bibêjim ciyekî gelek fireye û hetanî Îranê diçe ev bilindayî û hema dora heftê heştê gund li were henin û gelek berhemdar e gelek cêk xaş e şîn e û şên e û avî ye û ya yekê 1848 da yekî bi navê Mehmet Xurşîd Paşayê Osmanî serokê heyeta Osmanî bûye û heyeteke Rusyayê heyeteke Îranê tev
لوی هرمی لیکولین کرنه جارارت حتانی بغداد کو سینور عثمانی و ایرانی کفش کنه دوی چارچوبه دا کتابا خدا سیاحت نامه حدود دور دا تشک بالام کشان او دبیجه او هرم آنگو چالدران او هرم کردین ازدینن و لبر آوایی هنن و لسر وان آوایی که بالکش دبیجه هیه و لسر آوایی نویس شی هیه ما او نویس خاند او نویس بکردیه او کتابا خدا من ولا من مقاله خایا بالناوی ازدین هرما ابغی او در حب توایوی هرمی را دبیشن ابغی یعنی دوسا پیوا چالدران دبیشن ابغی او چالدران نه چالدران اوی نه او شرع چالدران 1600 میزان او در عینی آها آلی ایرانی چالدران اینجا که محمد زانی چه یعنی هرک ازدیمه به حقی دخیدن زانی مثلا دبخوشی گو وان سالا ج 5-6 هفته ازدی بونه یعنی کرده ازدی بونه وقت هم دوین ازدی هم بسا دین دکن تو زانی لو او دما اوی دا جی شرف خان بیتلیسی جی وقتی او کتبا خواه دیروکی نویسه وان سالا جی پرانیا yani Bitlis'e, Dora Bitlis'e ona ezdi buna ne? Yani Kurde ezdi buna. Rasten. İjalle gori rakam oha dve kitaba Şerefxan Bitlis'i de her du cilda da jî gori rakama ezdiya basa ezdiya nake. Yani bas dike le hindik dike. Ama mesela o sala jî ew din sa هنک تاثیر دکر سرگل یعنی چاوی وان شیلو دکر چی دکر ندیدن یعنی که اوا دیرو کامه زانی یعنی دین وقتی ام دوین ازدی یعنی کوکا کردانه نه یعنی اوا گره که اشکره به قید کرنجی کرم که یعنی مخواست کمون اره راست لی سبب ویای سرکه اوه کو devlet Araban halifetiyan halifetiye ke Müslümani bu. Devlet İrani devlet ke Müslümani bu. Ari, devlet Osmanlı devlet ke Müslümani bu. Yani ligor veya evderji yani şeklevici mirenveji beprani Müslüman bu ne o derketine peş yani. بله سبب سرکه evet tani şerefname ezci ki dizanım ne müjarmen böyle dukurtası bejim yani herima ku emiro de bejim meraş qala ve herimedik ki nizam sala şanzda ve de med beje lur mire kurdaki ezdiye qala ve ki ez tani evanaha tebiramın Levakidini gotna tarasta min hadit namdar kurtasif tiştek nevisan diye zuyacı bebejim. Beje kerem ki. Elbette ki kes bejin emji Malbata Ahmedi Khan'in emji yani Neviyevi'nin Malbata dikarim bebejin. Henekçi bejin emji Malbata Mele Mahmud Bazzi'nin elbette hakkı insan veya bebejin de böyle من بخواه حتی نها اثبات کسا ندیدیه کسین کو ایرو وک مالبات جیان دکن اوانا براستی جیج نسلوان کسیات یامن اره تو بخوازی نه خوازی کوکا ویه که یعنی اصلی ویه که خونه ویه که نه مثلا از بخواه روش کیمه اون شرف خان بیتلیسی جی بخواه روش کیه دینه جدایه یعنی مسلمان بیا از ازیدی بومه یعنی او تشتکی پسنداین نینه یعنی مریک به کبار دبه که اوانا کالو باوی ما کسی ها ناو دنگن لگره که پسن خواه ام ندش بر که پسن خواه موی چاقی تکارم بدن هگرم هنکی نیزیکی وان بن یعنی کاره که جسدی یکی وان بکن دور هم تکارم بیشن و مجی تشتکر kurtası veya bejim. Mesela Bavariye da muhabin em vake herem, vake millet,
ملتێکی ڕۆژهەڵاتە ناوینن و ئەم پڕ ji pêşkeftinên dünyayê baş zamane. Niha ez du tiştan bînim berhev yani yek Kurdên Sovyeta berê hemû yani çi êzî Müslüman Kurdên Sovyeta berê û yek jî jiyana demokrasiyê jiyana modern niha li welatên Awropa erê. Yani Avrupayî bi çi awayî ji bo wan gelo mühim e ne mühim e mesela Katolîkin yan jî yani Protestanın erê yani Ortodoksın Ortodoksın yani Kurdên me Sovyetê jî ji bo me divê çavçovê de ji bo me modelek ji ber ku ewana jî bi rastî ji destpêkê hetanî îro bi piranî li ser bengeha milletê xasekin li ser berhemên milletê xasekin û guhdanevêyekî ku kêm bawermend bûye zêde bawermend bûye ji vî bawerî bûye ji vî bawerî bûye yani ji min zêdetir li Ehmedê Xanî xadî derketine û li hev du xadî derketine û ez niha nikarim yani ez hê jî belkî çil sal bivan mijarama mijûlim ez hê jî nikarim nava Kurdekî Müslümanê Sovyeta berê Kurdekî êzî Sovyeta berê hê jî nikarim feqî bikim navê na yani kesên wekta kesên rorakbîr hemî wisa difikirin yani tizanî yani ev pêşketina me jî gelek kes bi îmkana me dinegirêdan divê îmkan dabûnewe radyo nizam tênewe eriya teze û akademî newsane yani îmkana me here mezin Ahmedê Xanî wana dane me xûna me yani xûna wan di nav me de dikhele bi îmkana em çûn mekteba jî yani li mekteba Kurdî fêr nakirin zanî gelek Kurdê aliyê we dibêjin mektebê me tune lema em Kurdî rin nizanin li mekteba fêrî Kurdî nakin yani fêrî xwandin û nivîsandinê dikin. Mesela ev têmakedinê ye em bêne ser mesela te ji bo zindî hiştina Ahmedê Xanî ku zêde bênaskirin te gelek kar kirine wek pêş pirtûk jî we çap kirine wek salneme we gelek wextekî dirêj we derdxistne na em ê hêvî bikin ji marûf wê ew salneme wêne wê nîşa bike tu hinek besa wan karê ku Ahmedê Xanî di nav milletê me de zindî bimîne û hinek karên mezin kirine keremke ser wan Temur bihên welatên Ewropayê de jî ev kevneşopî heye ku li ser navê nivîskarekî klasîk ê navdar salnameyan çap dikin ev fikir bi piranî ji wir hat Ehmedê Xanî kesayetiya sereke bû ku derheqa wî de ji ên din zêdetir lêkolîn dihatin meşandin nivîs dihatin çapkirin sala 2008-2009 da ev fikir hat serê me û diviya da nîhat û biharê jî dilxwaziya xwe nîşandan gotin em dixwazin tevê projeyê divê projeyê de tev Nihat Gultekin ne ew jî Gultekin yani Nihat Gultekin karê baş dike Bahar Gultekin erê em hersek me dest pê kir ji bo amadekariya vê salnameyê û ji 2010 pêva me 5 salname veşandin û divan salnameyan da me bixa jî lêkolînên xwe têda çap kirin û yek jî lêkolînên ku wan vê salê yani sala ku ev sala ku li ser pirtûkê hatibûn veşandin me ev jî hildan pirtûkê û bi awayî 5 pirtûk çap kir heta 2014 yani bi baweriya min qenebe çend sed makale çend sed nivîs û lêkolîn divan 5 pirtûkan da hatin li cem hev ji bo ciwanên me ji bo xwendekaran ji bo lêkolîneran ev ji we çavkaniyek berê
بله یک محمد گلک سپاس تا گلک گوتن خوش گوتن نه ام بین سر ورگران از زانم کتا گلک ورگر جی کرنه یک جوان جی برهمه که باوی من گلک سپاس تا و کار کریه تنه و کار کریه او برهم نه بسایه و برهمه مکتب آلمانیا داشینه و درواز دبن یعنی برهمه که باویم اما نه هیوی بکن برای رسمی اف کتاب آنه کرم که سر به مسئله بیشه تا چا افکار مزن کرد زاری تا ناو کرد سوویت گیهان ده تواوی آلمانیا جی بله تیمور بریا 20 سالان جهنکی زیاده تر لبرا فرانکفورت نویسکارک آلمان هی به ناو هانلور مارتسی بله و دمی پرتوکین gelek baş amade dikir û çap dikir ev çapxanaya ku ev pirtûk tê de çapbûya naviya Fîşer çapxanaya weşanxaneya Fîşer ez dikarim kêm zêde bêjim weşanxaneya yekemîn e li Almanyayê ku Pirtûkên wê herî zêde belav dibin ciyên din dibin wê demê ew ji min re got ez niha jî dixwazim دوانزده چیروکین رولهاتا ناوین به آلمانی آماده بکم و به آلمانی چاپ بکم و تدکاری آلیکاریا من بکی میشه گفت سرچاو فکر که باشه اوی گفت از شش زمانان بگیرم یک شوان کردی و دوی دا از بوم آلیکاری وی و دمی Pirtûka Cenab-ı Bavê jî destê min da hebû min du çîrok tê de tespît kirin û ew çîrok bi min jî gelek haş hatin û min ew her du wergerandin ji wê re şand ji wê re şand evê piştî xandinê li min geriya û hema sêyan dist be warin cem hev em hatin cem hev gelek kêfxweş bû ji ber ku jinek di vî warî de hat tecrübe bû گو اف هر دو جی پر باشن تایبەتی یک شوان ez باور dikim ev pir navûdeng be hinekî aliyê estetik li ser xebat bikin û çend heftek dudiya em 4-5 cara hatin cem hev û me hinekî li ser xebat kir piştre ev weke çîrokên jinan yên Oriyente yên roleta navî ایجا وکر ناویجی بسره چیروکی همو وان چیروکان دا قهرمان سرکه جنه بله همو وان دوانزده چیروکان دا دو دیوان کردی ایندن جی بزمانیندن yani zamanından bir وکر عربی فارسی ترکی و یندن و پرتوک çap bu pişti demek Kürt yani dora salek ne ajot ev pirtûk xelas bû yani çap weşanxaneyeke weke Fîşer بله bi sed hezaran destpêkê de bi sed hezaran çap dike piştre ev dedikeve milyonan û her çû belav bû ji nû ve hat çapkirin her çû belav bû ji nû ve hat çapkirin piştre êdî dikarim bibêjim hema salê carek du sala carekî ji nû ve ev çapkirin ber ku gelek belav bû amadekarê Pirtûkiyê Hanelore biha jî gelek zana gelek insanek çalak ev jî dibistan bi dibistan digeriya davet dikirin û ev çîrok dixwandin wana ev çîrok dixwandin lêberê evê biha jî ji min re got û mirov dikare internetê da jî Google da jî vêya bibîne ew digot yani çîroka ku herî zêde ji min tê xastin ev çîrok e û ez niha dikarim kurtasî naverok çîroka bibêjim lêber ev dirêj bajûr ji bo çi balkêşe û qehremanê gelek jineka serwaxt û zana ye û dibistanan da jî li vir dibistanên navîn dibistana lîseyê دوان دا جی پر جاران وکه درس وکه خبات بو خاندکاران تی پیشکش کرن و yani ev xebateke serkefti bû rastî bêjim yani ji bo min ne xebateke
زیده یعنی کدام تعداد چیه تنی ورگراویا و استتیکاوی جمتر و نویسکاری آماده کرد لی هر دو چیروک جبومه بون لبر بون سربلندی بیاد کرد. حالا گلک سپاس او کسین که کارن پرمزن دکن یعنی هنک جارا هیا وانجی تونه که او کار پرمزنه بسایا سرته برهمه که کرد سوویته که ایشتیه خواندوان آلمان ده سرداشی ده مکتبان دا او چیروکا کرده که سوویت که از پر سر بلندم که باوه منه وقت من پیش داشتی که از سر بلندم لی از نکارم پس نخوابدم جبر که جبو مری تشتکی زیده بیجه گره که قنانا به کار خواه نیزیکی کار که مزنه تکرنه که تو گوری وان ببی از گلک سپاس بوه هف پیوینه و از ایروژی از بخواجی گلک تشت نه به حسیام هیویدارم که او تشت تا گوتنه بونه بلگه یعنی تا هنک جوان چاپ کرنه هنک شید بردست تنه تا چاپ بکی هیویدارم اف ویدیو پورتالا ما ویدیو بلوگا ما جی جبو بینرین ما ببه بلگه اک جبر که کسی که معلوماتی دانم ما کسی که سر مثلا برهمن احمد خانی ملا محمود بایزیدی و الکساندر جابا و پیتر لرش لیکولین کورو به اثبات کرنه و گیهاندنه ما و هیویدارم افکار بردوام به و گلک سپاس که ما تزانی او هنک حوال می مشترک جی هنه ما هفته تیتی ایران ننا مدانه وک ایسان آکسوی و وک آیدین وچار او حوال منو تبون ما هفته دید وی جاره مزود هفته نتیه همه هفته ببینن و افکاری که ما ده هفت پیوینا خدا دست بکر همه ده هفت دیتنه دا بردوام بکن بلکه هم بکار بن کری گل خوابن نه چه قاسم کر هاتن هم نزانن لی از وک بینه کی از که محمد گلتکین گلک تشت فیربوم ایرو گلک سپاس مالاتا همه به خلاص کن وقت مجی تمام بو گلک سپاس که ممو از هیویدارم که همه دیسا راستی هفته بین جبر که از زانم وکالی ما دبیجن دبن تا گلک تشتنه یعنی باره تا گلک تشتنه گرکی اموی روکن بدن بینر خواه خواندوان خواه از جی هیویدارم که وانا چاپ بکی وک بلگه بمیننده نفش نورا از بیجم بخاطره وش بینر رانش گلک سپاس جی کسی پرشروین کورفکر نویسین مرا و اوانا جی بون بنگه وک اصلی که قادر جی یعنی دبیجه یعنی پردله مدیشه که او ولات خوش او عقلمندن او خادیه ولات که خادیه وان عقلمندن مزم بونه ایرو دبن دست باربار اندانه داگیرکار اندانه هیویدارن کردستان و روژکی چه ببه و هیویان من جنج وان تقرق و چک و سلاح شرمرانه امپراتوری هلوشان دولت چه بون یکی تی سوویت هلوشا دولت چه بون چند دولت چه بون و کردستان جیوه بوی آواهی چه به جبر که دوست ما هر دچن لدنیا زیده دبن او دوست ما و پشگیری ما بکن کردستان تانه به شرط که دیکاره چه نبه که کرد بخواه نخوازن نه او کامپانیا که کرد بخواه نخوازن جی گرکی پیشی لبه کامپانیا بگرن پوش بکن که او زیده سر نکوه یعنی کردستان ولایت کرده و گرکی به ملک کرده گشکی بخاطر تا بینر مجی گلک سپاس و که من وجاند سپاس
از بیر دکم جارنا ترا بیجم محمد و نظام شد تو هر دم جبو من ممویش برکم ممو نزیکی کردی اجی قای جوی اکو کتی او ساکتی سری من از جهمی را بیجم خاطره و گلک سپاس معروف اصلا را آلی کاریا مکر رداکتور و وشان معروفه یعنی کارمنده که می جهاتی مالپر ریا تازه که به دو زمانه به دو مالپر جدا روسی و کردی اما گلک سالن به واشانا به ویدیو و شادکه بخاطر و اوغرا خیلی و گلک سپاس جهبیاره اوغرا خیلی و سرچه معروفه همو بینه